bambaye hafi baransengeraga match yose twakinaga yarambwiraga mwana wanjye humura ndi ku mavi muratsinda. Ndashimira ubuyobozi bwa APR of course uburyo bwatiritinze abakinnyi neza. Ndashimira abafana batubaye nyuma kuva kuri campaign ya marushanwa Champions League bagakukiza Heroes Cup, Peace Cup no ku gikombe cya shampiyona. Wabonye ko bari benshi kandi n'ubundi bagiye babigaragaza muri saison. Ndibaza ko ubu ari wo munsi mwiza wo kuronshinga izina sa Jangwanovic. Na jambo nari nigeze mvuga iyi saison ngo rihere narababwiye iyi saison ni sa Jangwanovic. Nimwabyemera ariko ngira ngo birabaye. Ukira aho ngaho reka banza guhumanya ko harimo n'ubushyuhe cyane kugira ngo uze kubona umwanya wo kwisanzura neza cyane. Jangwan, iki gikombe kivuze iki? Kivuze ibintu byinshi. Ngira ngo ni shampiyona gatanu batera gatandatu twikurikiranya nkuko narocinze Club Giant. Of course ni Club Giant. Tugomba gukina Champions League. Barayishakaga bari abantu. Ariko Champions League nagize amahirwe kujya mu Misiri dukina na Pyramid. Nagize amahirwe kujya mu Dar es Salaam dukina na Azam. Champions League amakipe akina habaye amahoteli ya 5 star. Na guest house na lodge. Bari abashaka kujya gukina irushanwa ribamo hoteli bazararaye. Ikibazo ariko se cyangwa baheruka gukina Champions League byari kumbaraza niho baraye bahuruza igihugu. Ntabwo rero imaje y'igihugu dukeneye kuyanduza. Tugomba kujya twego dufite ubushobozi bwo kurara muri hotel bakajya gukina kombe la shirikisho, kombe la Ruza ryo Confederation, aho ngaho barara muri guest house cyangwa se na maroji. Hanyuma reka tugaruka hanga tubanza turafatira umwanya turonci izina ryawe rishyashya sa Jangwanovic. Kumwitwa mwenyekiti wa Samaji. Ngira ngo ungwa munede navuga ko nagezanyemo ibintu ngira ngo wenda by'ubucewa cyangwa iki navuga ko ari wasiri ndari musigiye mwenyekiti wa Samaji. Ibyo byose zitanda bituriza gutera imbere naho agashaka undi kigira. Ariko ubu mwenyekiti wa Samaji byarangiye uri sa Jangwanovic. Mugacukomokamo kubwanyu ugitwari ahangaha ni ibiki kuri wowe? Ngira ngo ndishimye nyiri umwana bajyaga nza kureba APR ngira ngo etwari yari gikinira ruguru kuri Birenga Stadium none nje kwatwara igikombe n'umuvugizi. Then to be honest ni umunsi udasanzwe mu buzima bwanjye nzongera kwishima gutya narongoye. Ariko Jangwani wasiri mwagenanye urugero rukomeye cyane agatangaza ugatangaza gira ubutumwa bugenera. Ubutumwa nabona namugenera nuko umwakuraje nawamenya sezitanga uko nakubwiye namusigiye mwenyekiti wa Samaji wenda nabaza nangwa agera kuri sa ashaka ko arisigira akomeza kotana gusa nuko namubwiye yuko ibintu by'intare ubonye wemera neza ko wabiriye yo warenze ishyamba mu gihe ukiri mu ishyamba utarabivuga. Naramubwiye ni wasiri uri murarwanira utu etape twabazamuzi utwari etape ariko mayozone ndi kurwanira turu ninkora breakaway nikura mu gikundi nkagenda mbona finishing line nzaba ngiye narabimweretse naragiye rero ngira ngo arimo ararwanira imyanya ko yakwigira imbere ndakareba ko namusha amasegonda makeya ariko nagiye ibintu bitanu APR rushanye n'amakipe mu mwaka. Navuga ko ubuyobozi bwiza of course ubuyobozi bwiza babukuyemo ibintu byinshi nkuko nkora mbivuga. APR ni itandukanye n'andi makipe hakomeye institution kurusha hakomeye ama individu. Niyo mpamvu mba bavuga ngo abasaza bacu ni ukuvuga ngo bubakiye ku bantu ntabwo bubakiye kuri institution nka Rayon Sport. Twebwe rero twubakiye kuri APR kurusha twakubakira ku muntu. Twabuze umuyobozi wari uriho mu ntangiriro za shampiyona abari baje bafatira nkuko nakubwiye ko twubatse ibintu structure yacu irakomeye kuko institution irakomeye kurusha ama individu. Wabonye ko ntacyo kigeze kiba. Twakoze recruitment zari zikenewe muri ngira ngo muri Mercato ya Retour Watara agije ibitego 12 muri shampiyona gusa. Omedi afite 5 Kiwanuka afite kimwe ni ibitego hafi 20 mu gihebo bongeye abakinnyi bane bakaba baraskorinze ibitego 4 gusa. Urumva difference bagiye kugura ipantaro kandi bafite ipantaro 20 bafite amashati 3 akugira ngo bongere umubare w'amashati bongere umubare w'amapantaro. Watara nkuko nabivuze muri Korowani hari isura ivuga ngo wala tarabuni sina nuko ngo Imana yabwiye abayisilamu babwira ngo muzirinde icyaha cy'ubusambanyi ntabwo bakirwanya barakirinda. Watara rero natanze message tujyagukana ikubwiye abadefenseri bamwazi nababwiye ni birinde Watara kwagera muri box bakumire Watara akiri hano muri surface nageramo hariya muri box arascoringa. Wayibonye Watara rero ariyo leta Watara ku munsi w'imperuka zambi zake zote mini mebeba. Igisigaye cyane cyo kukubaza ngo tugende
igiye kurikiraho n'amatsinda nabikonfirmye n'amatsinda Champions League nta jambo na rimwe nigeze mvuga ngo ribure kuba uzambwira iriya n'amatsinda kandi Cup izamfashe ikore itsinda ririmo Mamelodi ishiremo Arahiri ishiremo Esperance Simba na Wydad na APR alafu APR yongoze kundi ibi ya mbere mu gutsinda murakoze cyane kandi ndabashimiye mwabanye nanjye mwatumye izina ryanjye rimenyekana ngira ngo aho nari mbakene narababonye aho mwana munyene nababonye aho bitagenze neza murabizi ko umwanya bari munini kandi murwanira muri benshi munyihangane ntagara umutima mubi mbasabye imbabazi kandi nizera ko n'umwaka utaha tuzakorana kubishaho murakoze bandi bahire mube maso ibyabasaza babazaniye muri hafi yo kwizinukwa icyo nkubwiye cyo iyo uturanye n'umuturanyi w'umukene yifuza ko wapfa mbere yawe ku wa mbere ndashaka imodoka 3 za fuso zo gusohora Rayon Sports mu nzu yari irimo kugira ngo ishaka hijya Nyangaze ndayiheka amapyisi impamvu mvuze ko bari mu nzu yanjye iyo uri muri Tour du Rwanda ukagendana n'umuntu uzi ko munganya ubushobozi arakwanikira nagendanye na Rayon bagira ngo tunganya ubushobozi ariko ubu ntabwo nganya ubushobozi na Rayon Sports niyo mpamvu muhazi nyishinguye mu cyubahiro igenda amahoro kandi ntizagire ngo ntabwo twayishyigikiye ariko niyo bitumye twara igikombe Darikonovic avuyeho akajyaho Rujugiro muri EPR yatwara igikombe kubera impamvu umwambaro umukinnyi aba yambaye uburemereye cyane ikipe uba wambaye ku mugongo Rujugiro tubwira ubona warusha andi makipe kubutwa igikombe n'icyo warusha imyaka 7 irashize ntwara ibikombe birora umwaka wa 8 ndakeka ntacyo navuga nabarushije ahubwo mbarusha byinshi bakabanga pe izazifata